e ke pala ko go itshwara motolo ma motledi to bua o bane motho go ba ke le hasa e nka tlakana le yena go tlong ga go sa bona. And then ke stotone sa ga mang sa go tsena ka montlong se sa kokoti phakisho o tsene bokira ka go motlolo Yey. O tsene mmatjatsi sefalla balo tjatji ga le primi first rank general Themba la magumsha. lena mmatjatsi o nyaka mo wena Ke se se mmatjatsi to you mpya. mamogolo le buile tronko ke di moya di jaka tu Homola ke tla go thuba nko e nkare Tombstone ya tlo mammin tisha remote mo wena. ish sesi gape half past 6 ya betha ga lebjana e be re sa re lebella skim sa Wagaf, it's my time to catch up with the world. Wena, be useful and download the Mix City phone na. I need to catch up le bagotsi ba ka. what makes it re tlo bana re dileng ka yena malome she gotta get the heck out of here gape if this continues the next time re bona skim sa me pitsu tabanyetše o bile a na le ditogolo ke dumelana le wena mara ga sonna go idia obvious gore re sama go moraka why not wa re sa tsene ka kwa ntlong ra fošetša diporogwan tša ga tšepedi ka kwa ntle o renge a fa wa tseba why motho wa ile mapanteng o contravenile the Witchcraft Suppression Act of 1957 amongst many other things. Okay then, you live by the lawing, you will die by the lawing. Aro mo rentela tokolo shika kwa itemo for vai. Aha, are ilata. Let's get it. Let's get this bread. And then, Heaven, Buzo 1.2S. Kwena motho. Machach. A ke kholi. Sale ke go tsena ning monna. O bewa ke eng mo? Wa bona lona pisto ponyana. Razama zama. Yay, mawe. O nagana gore o diang. A o bone gore ke sa lebeletse. Malo. And then, Jauko. Yes, yes. Jay like I speak before I think. Sweet dreams, Mom. Don't let the bed bugs bite. Shh. Kinyaka ye. Ah, bless. I really we don't have a choice, man. Re do to ya ga phaka mara khoza havo. Lego. Aha, le fitliye ka nako. And then, Buti, mogala wa mokaka di sunroof. O ruta eng ngwano? Sesi we, re nyaka go bona. Tšheletša mo, ke discoverile soap ye nngwe mo ba re ke scam sam. Lena ekwa. Thuto e beng mo, le nna nka be nthušitše go avoida go ya tronkong. Tla le duleng fase, mohlomongwe tlhogo tše tša lena tša go tlala metsi di tla ithuta se sengwe. Eyes can be. Don't miss out on Scheme Sam every Monday to Friday at 6:30 p.m. only on SABC1. Brought to you by SABC Education.